Xeyir olsun dostlar. Bak gördüğünüz gibi yeni seviyece sazan balıklarımız geldi. Şirin suda saxlayıb bəliyə setkada balık kebabı sevənlər yolunuzu gözləyir. Beyləqan restoranımız və quzu kebabları dobro şiş görsən. Keyfiyyətli kebablar yemək istəyən yolunuzu gözləyir. Sazan yeməklərimiz də burada getdik. Aparaq boşalıq suya çəkək görür. Bizim şirin su var. Bak güzel balıklarımız. Şimdi gördüğünüz gibi güzel balıklar yemek istəsin, sazan balıkları. Burada özləri tutur, bizə təmizlik tutur. Bakın 2 kilo, yarım 2 kilo sazanlardır. Gördüğünüz gibi. Güzel sazanlar. Bundan yok. Bu bakaraq yukarıda özünüz yiyin. Yolunuzu gözləyirik, balık sevənlər. Geçmiş. Sağ olun.